Kita hudi am won ne won chese me ba po nye nchen nye ba yire kwasodi omo ma me nyina na mtoso nwotwe na oya kola bia chese e ma no obi a wone de kwame obi a onyiyim nne kofodua me ne no na wo ho aborosem ho me ne kwame a na wo ho oni ni film embes kura ba esoro ho na enu om nyina egu mbe ye adwuma wo ho etore bia wa makura no asma mo ma beda ho no mo kọ bebia mo yiyi o mo films nyina. Until the last time I me be kasa was last year 2019 June, exactly 1 year ni na ne maame me maame memu no toso enkono no ka akiri a wodi machi no no aka nkinegu so asembia ba me nuanu ni around ni nti ono na mani oye be ma mani da nanim am friend se kwa me wo fa wu no se o ma isa na ekua ka me ba so me yare to ka se bo yare na me ka sa abubo ye bi as time goes on no be better. Since then, no man to be ankabium obian frey kofodia na chese ya ha se na nkrofo titi no media phone sem ano ni tell you so no sa na ne titi bie. This is sad to the last day Saturday twemi eno krampo mada misuma kuma e ba na matoba ha nti ma yaren ma ba end point wa akra on Monday nti me ba ye no ne ma me no na me kofi nti me deda wa Mrs. Apeni ano okasa wa hai ono na e betra me ho na me mesuso eye ewo akwantum nti wa that's Friday Saturday no ena me ba Penny ba ko ye friend e Ben no friend me say ma wuti sisi no monka so Ben me to monka che no so na kwa me so watene nka na so Ben wo krampo na afre me ka kire me say kwa me ho ato no ama wabatali sukura ana ure fi no so ma me kai na I'm so okay not knowing or person ka bibi kire me na due to my condition no on to me or kwan ye obefa so obeka bibi a kire me so egugu so ne me kasa no be kasa ma enti sisi a wuti se bibi ato ben a how do you feel? So feel bad pa then I didn't know some question me ankasa me ba na se bibi ato na then you are asking me say na me feel enti no o hwa o se ma me say yi no so mo bibi no kra say de ben net so say de ben me say me hu bibi o maye na rest in peace na me tumi hu say me nua Benadia na me say o sa enti wan kan kire me na ja me ba ho a not no yom nyina ate no mo kwafa me ho if so say na makoma na tie no sa situation no e bi mo ka kire me a only God knows send na ebisi enti anopa no no san frɛ me say ma ene say wonti bibia de na me ka kire say wo ba no afrim enti ni nua ba kura frɛ me on the odisu na hia me say ma bra kwa me agu o ene esewani enso ka kire ye ba bia kama enti me de na me ntumi ma the following day was it Saturday morning or Sunday Sunday morning na me sister yi mo ba na so ene mo mra ha na me de me ntumi ma se na makoma na sisi a baby ehura kwagina no enti omo ba no se ma sister ye ni mo kwan no enti me ma o direction kakra se on ba na so mu group Lakeside police station wa on do mu misa no monko to mbeduru yepe no mbehia mi sister Penny sisi eno mo frɛ me say ya behia sisi o nti se na yete no saa ya mpa nsi edi abobo a omo de back for their back nti na omo ba no mama ne nyina ne say eye enne Saturday yi abusua ne behia ne ehu da
ye di behye na yakopɛ ne krabia nti membusa me ana ne aminim na wo hwɛ ɛyɛ sɛ de wo kan kita ho a woni ne we ben wo be ne sɛ obi a bia ono obi betimi nya ɛyɛ ntawantawa bi ana sɛ ono obi ente bɔne ana never in life sɛ ne aminim me ba no ɛne wo ba ye wa ye wa elidex kwan no so a onya ba na sɛ school fo yi bon a che sɛ o ye social but me nim ni business ni mu say nimu no no obi be wa asem that can't tell but to me ni de me yedi say onu obi anybody enyoma ekoso social media ebi no masofo bi aba say eye edutu bi ewo movie industry ni mu na akos eye needed ebi no so hu ni say ye wo mo honya ebi na poison no ni na keka mo no so de na betimi akade afam well anything can happen but to me dear me ye nipa intimi interest we nipa adwen intimi can match about that but we are nipa hu oh yeah na mpacho akoye busini de ni adofo na ebusia ade ato meni ye mamo hyede na so ka bibi efa cheche wa nkasa wo yonko ene obusiafo ere ya mama kan say the deed has been already done intinu obi anka na koma nto ne yam mo bi nye bibi ebetimi ahame no na yenhwe ne onyame no ade situation ne be kwa kosisisi a situation ye wo me very bad intino ni say ye nso ye bibi a ebe broye so na asa kofa yoni bi ne hankinkiti bi aba so that at the end of it no enya no akwanya efata na odi akoho enya ba ma mesa ama wo shedin ebiem yankopon enchichi mu nyina amore abusiafo ye mame na ekua ena ono so wode na no disem atu edwan timi hu se eyare hosem edema abusiafo obi anhwe se sa arehu we na nka ebeba empofri mu nanso enya abawie aba no so de na abanti ye behwe na nia wo mo wa hanom so yenso yetimi ni wo mo atwetwe enkomo abusiafo ye to aso ye meni abre me ba no Ibani wo no sister meni abre o are ho ate hey mi sister magi onum kasampo bete nke yempo de to yempo na edi mpa ke be bi sister membro mini minue yete so yale wo ko ba loche ye frɛ ya mi sister ka che so operation ya ye ntino ntina wa mi ayen oh akire ne tese ne ho ato no ye ne ho ato no ye wani gem a ye jubility memene da o memene da bole e de da o je me da bole e ti ani say Kwame Nyarko is dead. What is dead for Kwame Amo? Kwame Nyarko e de ani dead Kwame Nyarko dead awa wuo me baya wu sister ya kasa shadio na se oyafumu ishadin oyafumu ntime ishadin ya papa e kire se Kwame sister woni bi ane kasa ne tentin yetimi ko baabi ayiye Kwame nti yedidi enum free cause of dentira na no kasa ni jina bia no be kasa ukseso ni twa foto kwa na buja wonsa obeye yenya de se na sabubu a ene yenye ani ana yensre yensu ana yensre ana ye na fom ya o amako na enimu na se hu onipa deep down there hu se ya hwerade obi pon atutu ene mame wanyi na chiri ba me yensu me enu ne me magi opapa nso ya kokora na ye besie Kwame Nyarko dia ene ne wiase awre ho papa wiase awre wo ama Kwame abrantia ne ho gina ne ho so ye ne besie no nti na ese ye kura ye nya papa se ye besie Kwame dia ne ye nya papa o ne daachi ye wu a stars fo mu nim ye ene ne asem no
ye wu stars fo ni yan enti Kwame na nka mimi wu ya nko ne mimi brother me di na ti wu ye Kwame ne mami awuni ne dom omo ba ya yie se ne fata ne se ne se kofo dia fo ne pu ba ye esan se Bishop Kwame Nyarko benanya me mbro enti ene ya wo he ene ya wo zero ene ya wo zero Kwame koja ya wo zero fi se stars fo mu nimu yen omu nimu nkuta hodie kura no efe ne betwa mu enye betnase betwa mu enye betnase sister ya hwera di o apipo tutu o ama boyfriend esi anan paniwai onipa no Kwame onyi 50 years o nanso okakasapa oya de pa o promise na wa anya kura mpo a wo wadan wo rehemu se that no obeye na sasem ba na se odinika esi ho se ya fie nipa e back of odua the back of police station edipa e ba ho no mo e be hwe benan Nyarko keke sister ya wu ate ya wu nsumunsu kololubani anu nkuye wai kololubani enti edipa ntimi nkasa me kase ma no kra ye botsa because of kololubani enti ye maha damase ya die miya wai ya die miya o ya die miya yo Kusia for me mama akwaba ebiem yemia be mai wo ye Bishop Nyarko awanya ne be bi ko ne chese na de nyina wone na ene edi eye kasubom chese omo ko bebia ne yonko breboa ankasa eno no ye ne no ebe twetwe enkomo ede afa ni wo ne ho kakra wonim ede efa ho me mama akwaba de ba ye dwumede yi esu medasi bibia bokodi nyame aduma nya bokodi but Muni na ashede ena yako enso eye Bishop Nyarko ni wo den ena obetimi ede akai ni wo ni de ya ba efa bebe no betimi aka say call to glory ya de asedama nyame because Bible said the besi bia yem fa asedama no de betimi aka na say aha adwen de but efa bebe nso no nyame nanim de ope ena oye na yemi abemi wati asie na ne su ne ban ne mi ye etisen Kwame Nyarko ye obi a openi pasem ma ne peni papa hwe ye betimi akotwa sene obeji ne sika ojiska na me bottom de hye ye dru police bury obepake mo 200 cedis yi abriwe yo koyo mobo man 100 cedis yenyese ebi enu fi kwa na asa na me bofu but ono anenim de oye me car me private car me use ko na de chair ti Kwame de obi a openi pa na nsem ye oye nipa ankasa sa na meka no wa wunim ni bio nim sa asema meka e true na movie industry no mu otse be woni obi wa kasa bo ni obi any like good things bi ana Debi Kwame no bia ye fine because the Bible say no bia ntra somdwe mu ono bia ye fine we industry no obi aye fine na nsem bi e koso ebi no say eye kuma with industry no na obi etu na ba na sin obi ono obi ye fine sa enu man etini esi edututu e wo movie industry no mu ana Debi adekonti a meka se wo ma me hu ye but o ka se Kwame industry no obi ato na dura sene na mu kra se ni hobi msa e no no kra so ogya itwa ano on kan kire obi a officially so ogya itwa but me kai se obi afre na o ma ya ka chen se ontwa so that time kwa na yare ya nyanya de e mai but na ofre na o se ma ye busy o de obeye o sa ontwa nti on de ono no se otu na du na ono so no me de me hu ne se nyame amakwan a wo kra wo be da to obi adu ekono what you say nyame pese o friend sama na ye kana asem no nim ne ntia osuro nyame pa wo de widi owu ye de ne ne bi atoto ayi osoma akofuma wo say yes this is man of God what you say timi de za obi na to na me de me ne obi anya adwen me na ye hu so obi a na ato na adwen
interest ne artist ne bi no mo se ana mo frɛ wo mo nya abusuafo mo to so wo mo say eno so kakra be na betimi aka de afa ho de metimi aka na say beginning na yes no say omo kasa ya ma oledi ka say omo mrafi emehwe no eye ono ankasa eno nim na dwumayefo na ono ampese omo beba behwe no what I say onso obi o yare nso de omo instructions na ko bu so kura wanhwe a ne mre nso no de ewu enti de ono be kana na ye no what I say because emfa won say obi betimi aba so na say bi one so te kakra na bia nipa no fon kura hye no obi twa no o consider sa na ma ne nyina nye say bia omo ba omo ye nipa bone ne bia omo be ne bibi but na sa na ma ne ntina but omo ye kura na chi oledi ka say obi amra wa pese obehwe no bia amra nti nkwanhye sembe na de be ma abusuafo ne adofo ade ato de me nkwanhye sema me de be ma abusua ne say ye ma abusua ni bia hyeden enye yizedie but o si ye hu ne say de nyame pe na wo ye ono na de ma no ono na oje na ema no pa ne nipa tituo ne oledi ne me hye omo den pa because so far no oja ma me nsan wo achi oho enye yize enti no ye mo hyeden ye mo bia adofo ne wa wo ne kwa me efiri bia ne fans na ye mo hyeden de nyame pe na oye abusuafo ye nua be ma no so akye na adwen yeto aso pacho mama wakwa abada batu ma GHS Medasi pacho eye bishop Nyarko inketa hudie ben na woni no ewo I am a cousin. Yene netwo ye bibia am say na me wo so jam na me ne wo kumase ene wo ne papa nchen ne papa otibinchin ne wo wa na me ja wo ko bai nti no sese no mi anu say na o actor san yo sofo ya me ne di nkita ho da bia komto say na no fan kakra pacho eye bishop otiasie no na ne su ne ban etisen oyo bia peno asem nyamesuru ne mu na onfani nyamesuru ni agro na we anso mo hwa say eyi films ni ayina muhu say na odi mu akoten fa ya nti enyo bia oye basa na tacha first no kwa yete ne okumase na otumrika no sports yes sports kwa kudu achi baby kura nka kwa bluchi na wadi obi kwa nti no ni bufu no jazz sports no so nye bio yeah nti no obi sam ya na betuma kan no go there be many manti bibisa because when you trust in no I mean dim won no mean time ni mo beto say so she are not doing it here me be a yase yes say we na on no twa sini when ya ni workers ni bi but me said dan ni mo papa bia yeah because social media yeah so phobia babonti say and no ni bishop ekasa na ebedru me go mo say papa no ye to le du e wo kuma we acting na mo busuafo mu yi mani ma na twen ma no mu ye den no ansa na mo sa eto ansa no so kakra na betimi aka ya yeah na me to aka ho say enye enukure ayobia tama yare ne ba ni mu na fe le du ba bi no fon nti oba na say okay so bi besra na ma emparacho ebia won say na media matinu obetuma atwa na de na kwato no mpesa na no nya yurim say na ho beto no nti say no to na afi obetumi akasa ana sa besra no yes na say bia ye engage say mpesa obi bi so na ana say bi sa na say obo eduru ya in some Sunday me de minim say bibi sa dete de me gidim say so no yo nyame ba no me fo so nyankopon ato sa afre yeah ebe kan pa ya hwele na de ebe kan ne ma bibiri bi san bibia na osere no de juke afem
sɛ ne be ya obesre kura sɛ onya bibi kura ma okura na o de joke be fe ma na fe wa ye nyina be but ye be hwe no because no oyo bi nso ya onye yi bibi ya e be hia bibi ya na sɛ ayi gathering bi ya be bi no ye fe no ba bisa ne ma me net ya no ne papa nso ni ye fe na ya oba nti no ya hwe no ye be ka ne pa ye nyina mfi ne ye se de nyina ye nso nyina bo twitwi nyankopɔn na ya ndom a ye da so ti ha kese unhu ya sa no yo yenso yes me chato ye futu sin kwanhye se ben na de bema akoye busuani ode bema wo mo maka wo mo aye atoba ha ewo asemi yo ne metumi aka che one se nipa bia wo ho a fa hu manyame na di nyame mraso na bre ho ase afa ewo adwuma na se wo bre ho ase a nyankopɔ bema wo so na se wa mre ho ase na ma wo so a nyankopɔ bre ase ebusia for ni nua bema na ne cousin na wote ne enka no Mejeruso Boko. Bishop Nyarko ni weyenti na amaya ba bepie wa ha ye wakwaye eje yi kakra ben na obetimi de aka e de afa wo ba a wato ne bi esu Ya me kan se me ba ne de oyubia son se to be obey mu na nsani ntina ma me pe na asempa when she said about silence because we made him kita hu bebre no kwa ya me no the man of oje ti mi ni asembia meka because some na bom pusa ejana sawa papa ye ne papa yi eden na wo hu no wo no hu ne se edan so adane dane abibia wo de ekai na wo de bekai na me de kan se onnam na okura kai onye bibia eduan bia na bibia onu sha ne papa de ope eduan ampesi ni ade na wato kontomire no mu ni aba na ode abrame oba na ya ne so ye waye ti sa me de na me be kan de bibiri kura na wada ho no eye wo ma no wo mu twesi no ebinum susu se ana wo mu hu ni se nke wo se nkom be sa ba ma wo wo kan kwa wo mu a o asabu yeah, ni se ahia what was sika chan na mambe na mambe osofu kra be get 20 million won chan kra ku me mpesa me kasa bebre eja ebe ma o yakọ isa ma o shede ti na mo twa so kakra no